V programe učestvovali djeci z 5 vzpitnih grupov v vzrostu od 3 po 7 roki, a pririhtovali ih vychovateľky Melanija Seman, Emilija Kostić, Ksenija Vučković, Blaženka Mecek i Nataša Nastašić so svojima sotrudnicami. Dneška Bambi Fest, da slavime ovodi rođeni deň, da sme nadumali buď trumfje. Takže da jedni štrupovali, da jedni recitovali i špivali i všetky še dobre zabavljali. Понеже то, evo da pomem 19. pošto je Bambi Fest, znači zvykli sme še, môžem povedať, dosť vyčerpná robota i za vospitača i za djeci, ali to u stvari všetko sostojna čast naše roboty, znači i to ti javni nastupi, i manifestaciji, i sama robota u grupoch. U programi so 3 špivankami učestvovali i djeci z muzičnej sekciji Keresturskej djecinskej zahradki, ktorú vodzi Tatjana Fejdi. Posle programi u vodi otrimane druženje terašnjih i buvših vychovateľkov so s predstavnikami valalskih združenja. Každý rok chodzím, bo stvarno ljubim z toho boku Bini Patric. Inšak to. Dzeci, jak dzeci, všetky krasni, všetky popriberani, ceša še raduju. Bambi Fest tradicijno vyvolal veľké interesovanje rodičov, tá veľká sala Domu kultúry bola prepolná.